Zatvori prozor. Možemo mi početi. Tamo je jedan malo finu vijest, vedar nam je novopečeni otac, pa evo jako zvanično čestiti. Dakle, ja vas pozdravljam, zahvaljujem se što ste ovdje, malo sam izgubio dobar glas u posljednje vrijeme, rekao me viroza uhvatila, pa evo ovako ćemo. Mi smo danas planirali da održimo ovdje jedno kraće savjetovanje sa izabranim vijećnicama i vijećnicima Socijaldemokratske partije, odbornicima u skupštinama, sa zastupnicima, gdje ćemo da praktično obilježimo nekakav naš početak priprema za kampanju za lokalne izbore. Praktično ćemo se danas imati priliku da čujemo od rukovodstva Socijaldemokratske partije prezentaciju dokumenta koji su izradi i koji će biti na sljedećoj sjednici glavnog odbora, a s njima želimo da upoznamo one koji su na posljednjim izborima dobili podršku građana Bosne i Hercegovine i da im omogućimo da do sjednice glavnog odbora prenesu svoje iskustva, daju svoje sugestije, pošalju svoje prijedloge za koje smatraju da trebaju biti ugrađeni u te dokumente. Dakle, neki period još uvijek traje nakon izbora za predsjednika SDP-a, nakon kongresa SDP-a. U ovom mjesecu i do kraja sljedećeg trebalo bi da okončamo izbore unutar SDP-a i da izaberemo predsjednike kantonalnih, regionalnih, općinskih i gradskih organizacija i praktično da se okrenemo onome što jeste i treba da bude ključni rad svake političke partije. SDP želi svakako da prednjači u tome, to je da radimo konkretne programe i konkretna rješenja koja ćemo ponuditi građanima Bosne i Hercegovine. Nažalost, svi smo svjesni situacije u kojoj se nalazimo. Evo, mislim da ćemo obilježiti godišnjicu nakon održanih opštih izbora, da nemamo vlasti na državnom nivou, da nemamo vlasti na federalnom nivou, da nije izvjesno ni da li će uopšte biti. To je svakako nešto što također će biti u centru pažnje Socijaldemokratske partije. Mi ćemo zajedno sa političkim partijama koji budu i iskažu spremnost za tako nešto pokušati da napravimo pritisak, da krenemo u pravcu izmjena izbornog zakona koje bi omogućilo te poštene izbore na način da ono što smo već ranije imali priliku da uvedemo elektronsko glasanje, identifikaciju birača, video nadzor na biračkim mjestima, ali i da uvedemo u izborni zakon institut vanrednih izbora, jer smatramo da je nedopustivo da oni koji se dogovaraju oko svega, osim oko formiranja vlasti, sve drugo teče, funkcioniše u vlade, u teškim mandatima, budžeti se dijele i krčme, imenuju se ambasadori, ali eto kao ne funkcioniše i ne mogu se dogovoriti o nekih ključnih stvari. Mislim da ni u jednoj normalnoj zemlji se ne može dopustiti da ovoliko vremena protekne, da nemamo formirane vlasti nakon održanih izbora. Dakle, sve su to teme koje vi znate, koje ste čuli, o kojima i radite i pričate, a to je nešto što mi želimo da pričamo sa našim, rekao bih, najistaknutijim kadrima. SDP ostaje na svojim vrlo jasnim, preciznim opredjeljenjima, ne želimo ni po koju cijenu izdati i prevariti svoje birače i mi ćemo u ovom periodu koji je pred nama nastojati da zajedno sa svojim partnerima obiđemo što veći broj gradova u Bosni i Hercegovini, vidimo, razgovaramo sa što većim brojem naših građana kako bi i od njih praktično čuli razmišljanja. Ja, a vjerovatno i u svakoj drugoj normalnoj zemlji, jedini način kako bi se ove stvari riješilo je da pitamo građane, jer ovako ako na novim izborima ponovo uvijek dobiju podršku da oni koji su manjina ne moraju trpiti, jer se mogu boriti svoje stavove, ali su manjina i ako većina misli da je ovako stanje dobro, da se možete to. Evo, ja sam toliko u najavi, ako ima pitanja, evo kolegica prvo.
Evo, gospodin Nikšić, molim vas, može li komentar na današnje formiranje stranke u Tuzli i koliko će to utjecati na SDP pod liderstvom bivšeg člana? Da, pa mislim, jednostavno i iz ove priče sam da sam rekao, SDP se bavi, neće baviti sa bilo kojom drugom političkom partijom. Oni su opredijelili za svoj put, opredijelili su se da budu dio te koalicije sa SDA, za razliku od druga što većina SDP-ovaca nije htjela. Ja im želim sreću, ali odmah da raštimo. Dakle, mi se nećemo njima baviti, ali isto tako nećemo dopustiti da se oni bave SDP-om na svaki, ako je njihovo političko djelovanje fokusirano na to da napadaju SDP, da pokazuju kako SDP je kriv za stanje u zemlji, a ne SDA s kojim idu u koaliciju, jasno ćemo na to odgovoriti. Sve dok mi ne budemo predmet njihovog djelovanja, ni on za nas. Semir Mustafić, N1 televizija. Gospodin Nikšić, znamo da politika često demotuje sve političare. Da li vi ćete ikada u budućnosti ići u bilo kakvu koaliciju sa strankama koje su se odcijepile od SDP-a? To je stvar koju, dakle, nemojte da pričamo sad, ako postoji stvari hipotetički, uvijek će mi biti bliži neki ljudi koji su bili s nama od onih koji nisu, ali treba da vidimo kako će se politiku zalagati te stranke. Mi smo pokazali da SDP kao najjača opozicijska stranka, najveća multietnička partija, spreman platiti svaku cijenu za svoje principe. Pa i cijenu da raspustimo našu najjaču kantonalnu organizaciju. Znači, nije s strankama nego s SDA, HDZ-om. Pa dakle, ako dođe do toga, zavisi kako će te stranke voditi politiku. Ako će biti ova politika vlast po svakom cijenu, dakle, SDP nije ta politička opcija, I sutrašnja, izvinjavam se kolegama, još jedno pitanje, sutrašnja povorka Ponosa, vaš lični stav i stav SDP-a Bosne i Hercegovine? Pa moj lični stav se ne razlikuje od stava SDP-a. Mi smo u SDP-ovi dosta stalno se zalagali, borili, to je u našem statutu za jednakost svih građana, za ljudska prava i slobode, ovo smatram domenom ljudskih prava i sloboda, svako ima pravo da se izražava na način kako smatra i mi ćemo se uvijek zalagati, uostalom to je i Ustav Bosne i Hercegovine, da se slobode ničim ne ograničavaju. Kako parada ova koja je sutra zakazana, tako i ova današnja, mada ono što se pokušava u posljednje vrijeme i u što se pokušava pretvoriti Bosna i Hercegovina, nama smeta kroz ove pamflete koji se pojavljaju, napade na strane zvaničnike i ambasadore. To je, mislim, nedopustivo, iako i to možemo tretirati nekim ljudskim pravima i slobodama, ali Bosna i Hercegovina nije to. Mi smo ovdje i Bosna i Hercegovina može opstati samo ako bude njegovala i borila se za očuvanje kulture i različitosti, jer i po svom nacionalnom sastavu Bosna i Hercegovina je zemlja koja samo takva može ostati. Ima još pitanje? Ako nema, imam još jednu samo. Sastanak prije 3 dana sa gospodinom Radončićem, možete vam izdjeti nešto više možda od onoga što smo imali u medijima i da li možda je to neki znak da bi u budućnosti mogao... Koji imamo mogućnost i na osnovu nekakvih odluka predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, ja stupam u kontakt sa brojnim predsjednicima, osim ovih koji čine u ovom trenutku parlamentarnu većinu. Na onom fonu koji sam malo prije rekao da ćemo tražiti partnere koji su spremni da napravimo pritisak i u javnosti i na političkoj sceni i u parlamentima da idemo u izmjenu izbornog zakona, jer smatramo da je ovo stanje neodrživo. Dakle, samo u tom kontekstu treba posmatrati sastanak sa gospodinom Radončićem koji je također deklarisan kao član parlamentarne većine. To ne znači da ne trebate pričati, pogotovo oko stvarima. I moram reći da mi je drago da si on složio da je jedino rješenje u Bosni i Hercegovini u trenutku napraviti pritisak za izmjene izbornog zakona, jer bez izmjena izbornog zakona bespredmetno ići na lokalne. Mi se sad spremamo za lokalne izbore. Ako ćemo za lokalne izbore ponovo imati jednu političku partiju koja preko noći promijeni 6.000 članova biračkih odbora, pa ne trebate ići na izbor. Hvala.